Ajmo, zašto je njeni intro? Ćao svima, ja sam Bajker, imamo moj kanal i dobrodošli u moj kanal. Da, ćao svima, danas snijem sa Tijanom i Marijom. I snijemo danas back to school video, jako sam srećna što snijemo collab i ovo je jako cool da to što predstavite vaš kanal, šta je? Naš kanal se zove Tijana and Marija i mi ćemo snimati Expectation vs Reality za školu. Da, a ja sam rekla što snimam ja? Tipovi učenika snimam, tako da ostanite i obavezno se subscribe na njihov kanal, jer snimaju prosto super stvarno videe i mnogo mi se sviđa i također vloguju, za razliku od mene. One vloguju i isto pogledajte sve backstage, mislim da će vam biti izvidljivo. Da. I hajmo počnemo! Evo ovako, ko zna odgovor na... Tijana, nisam mi rekla pitanje. Dobro, ko će da ide pred tablu da napiše jako težak primjer iznad... Naravno ti... Možda Marija želi? Marija, pa naravno da hoće... Evo ovako, da otvorite sveske i zapišite novu lekciju iz fizike. Ta lekcija se nalazi na strani 67. Napišite, a neko će morati da nam napiše primjer na tabli i da ga reši... Jesi ovo spava? Ne baš. Pa idemo popodne u školu. Da, kako bi nam se spavali. A šta je klasica da napišem? Tvoje drugu stranu. A koji je ovo čas? Geografija. Dobro. Let me just make this statement loud and clear. Jersey's here. Some dudes got problems with me over there. You gon' do it like some people see me crippin' back all tight. That's you gon' do it like Ja bih vidjela novu majicu koju sam kupila. Jesam na Znam. kako je dobro koštala samo 500 €. Samo? Gde si našla takve sniženje? Šta misliš ti ko si? Naravno da ne. Znači, vjerojatno. Jadnica. I dakle, djeco, za današnju lekciju će nam trebati dosta pribora, tako da izvadite sve stvari. Otvorite stranu broj 58 i napišite naslov Južna Amerika. Danas ćemo pričati o Južnoj Americi i ponovit ćemo gradivo od kontinentima. Marija, a šta ti radiš i kako smiješ da jedeš na času? Jabukaš. Ja bih te zamolila da napustiš čas ukoliko te ovo ne zanima. Mama me tera da dođem. Dakle, deco, danas ćemo učiti svijet i bazirat ćemo se na Evropu. A šta je Evropa? Pa, Evropa. Kako ne znam šta je Evropa? Pa Evropa, gdje se je li to na karti uopšte? Da.
Uglavnom, da li znate koje države pripadaju Evropi? Ali nije mi jasno. Šta ti nije jasno? Nije mi jasno. Meni ništa nije jasno što vi pričate. Meni stvarno više ne razumijem kako ovo školi. Meni ništa nije jasno. Dobro, ajde pričajte, Objasnit ćemo. Uglavnom, Rusija je jedna od najvećih država Evrope. Gde je ta Rusija? Ne vidim gde je ta Rusija. Pa nismo došli dotle. Meni nije jasno. Dakle, deco, sve će se s vremenom dostići. Ali meni ništa nije jasno, ja ovdje stvarno, vi ništa ne znate da objasnite. Evo ti više. I eto ljudi, to je bilo sve za ovaj video. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte, subscribe se na moj kanal, ne zaboravite da subscribe na njihov kanal i da pogledate njihov video, zato što mislim da sam svi. I eto, to je bilo sve na s vami. Vidimo se sljedećeg petka. Ćao! Bye! Da li znate koje države pripadaju Evropi? Da li znate? Pa pričaj naše ti. A da. Zaboravila. Kako smiješ da jedeš na času? Jabukaš, jabuka. Tijana i Marija, Magic Them, subscribe na naš kanal. Čini fanovi se zovu. By Catrinovci. By Catrinovci. By Catrinovci. Vi ste by Catrinovci.